Ese ni by'agaciro kubana namwe bakunzi ba Izuba TV. Twinjiye mu kiganiro MTN Sun Sport. Birumvikana ni ikiganiro cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 ukwezi ko no kwa karindwi. Murasozwa na Eric Demokrasi kandi turizera ko mumeze neza aho mugiye muri mu mande zose z'igihugu. Turabasuje abatwumvira cyane mu ntara y'Amajyepfo, intara y'Uburengerazuba ndetse n'intara y'Amajyaruguru. Tutirengagije abantu mwese mudahema utwereka ko mudukurikiye muri mu mujyi wa Kigali. Twinjiye mu kiganiro MTN Sun Sport. Birumvikana tuba turi kumwe na MTN bakubwira ko nimero yabo ya 079 rwose imeze neza, ikora nkuko nimero ya 078 yadisanzwe ikora n'ubundi. Birumvikana nagaro tuba turi kumwe bonyine ko tuba turi kumwe n'ikirungo Asante, ni kirungo cyiza cyane warya muri amasaha kumva ko ibintu bimeze neza, kandi tuba turi kumwe n'ikinyobwa cyiza cyane bita Sana Energy Drink. Birumvikana n'abantu baduherekeje kugira ngo ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cya MTN Sun Sport kize kugenda neza kandi natwe tubane namwe mumeze neza. Rero mumeze mute? Ese muri kwirinda covid? Ubwo ni ikibazo nyine murabizi, nicyo gihangarikishije isi muri rusange. Birumvikana n'u Rwanda murabizi ko imibare iri kuzamuka umunsi ku munsi, kandi nabo iki cyorezo gihitana biragaragara ko iri kugenda yiyongera. Muri amakuru y'imikino tuje kuri uyu munsi turaza kuba turebera hamwe, turareba hano mu Rwanda amakuru ari kuvugwa. Birumvikana uyu munsi nibwo byari biteganyijwe ko umutoza Masud Juma agera i Kigali avuye mu Burundi, aje kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport kugira bagire ibyo bemeranya, maze umwaka utaha abe ari umutoza mushya w'ikipe ya Rayon Sport. Ese bigeze byose turaza kuba tubiganira muri kiganiro. Turajya no mu ikipe ya AS Kigali yamaze kumvikana n'umuzamu Ntwari Fiacre. Uyu Ntwari Fiacre muramuzi kuva mu ikipe ya Rayon Sport, nawe ngira ngo muramuzi no mu makipe y'abato ya APR ndetse na Marine. Birumvikana ikipe ya AS Kigali biravugwa ko yamaze kuyerekezamo. Na makuru kugenda avugwa na Babwa Samson, naho turamugarukaho, naho nyuma yaho byavuzwe mu minsi ishize yuko ashaka kwerekeza mu ikipe ya APR, ariko yamaze kubona ubwene gihugu. Ariko nyuma yaho ubwo bwene gihugu byanze, navuga ko nyuma yaho ibyo byangombwa batayibonye, noneho biramwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Nabyo turaza kuba tubigarukaho, noneho twekize ku mugabane w'Uburayi. Turebe imikino y'ishuti yatangiye. Ikipe ya Arsenal yatangiye ariko wavuga ko ititwaye neza kuko byarangiye itsinzwe. Ese uwo mukino wagenze gute? Byose bikumbiye muri iki kiganiro MTN Sun Sport cyo kuri uyu munsi. Birumvikana muri kudukurikira live kuri radio Izuba ndetse n'Izuba TV. Byose turaza kuba tubigarukaho, maze tuze kwerekeza mu mikino y'amagare. Birumvikana ni Tour de France. Kuri ubu ikipe bita Ineos, iyo kipe niyo iyoboye etape ya 17, mu gihe umusore bita Pokal ariwe ukomeje kuyobora etape muri rusange cyangwa se tour yose muri rusange. Rero murasuzwa na Eric Demokrasi, gusa nkuko memenye naho mba nije nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Leonce Nyirimana. Leonce, wiriwe neza? Wiriwe neza Demokrasi. Nizere ko nawe umeze neza cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Bimeze bite? Meze neza cyane nta cyose. Ndakubona rwose umeze neza, uraceka mugani muri za mvugo zabu. Urebye nta kibazo, meze neza. Birumvikana mwamonyere Leonce Nyirimana turi kumwe. Rero nabwiraga abakunzi b'ikiganiro MTN Sun Sport cy'uyu munsi kiri kuri live kuri radio Izuba ndetse na televiziyo yuko tuba turi kumwe na MTN. Ya, nibyo tuba turi kumwe na MTN. MTN ni umuterankunga ukomeye cyane, ni nayo ikiganiro cyitwa MTN Sun Sport. Hanyuma rero nimero yabo ya 09 irakora neza cyane nkuko 078 nayo yakoraga. Birumvikana uko imeze. Tuba turi kumwe n'isabune nziza ya Fla, ni isabune wafurisha muri aya masaha rwose ukabona ko imyenda yawe ikeye, ndetse wakoresha n'isuku mu nzu ukabona ko ibintu bimeze neza cyane. Ni nako kandi tuba turi kumwe na snacks nziza cyane za Didos. Birumvikana rwose yuzitafunye ukazirya ubumva uburyohe kandi bikagenda neza. Abana bamaze kujya mu biruhuko, byumvikana rero rwose ko nta kindi mwabagura usibye snacks nziza cyane za Didos. Rero reka twinjire mu kiganiro neza noneho cyacu cy'uyu munsi. Birumvikana cyo kuri uyu wa gatatu kuri radio Izuba ndetse na televiziyo. Duhereye mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport, umutoza Djib Kassa urabizi neza ko yabandikiye ibaruwa ibasezera, ariko ikipe ya Rayon Sport urabizi muri iyi minsi nta mutoza yari ifite. Ariko ibiganiro bigeze kure. Umutoza Masud Juma mu masaha ari imbere ategerejwe i Kigali kugira ngo agire ibyo yumvikana n'ikipe ya Rayon Sport. Birumvikana ni umutoza waciye mu myaka yashize, urabyibuka nimba
wibuka neza niwe mutoza wabashije guha ikipe ya Rayon Sport double cyangwa icyo twakwita igikombe cy'amahoro n'igikombe cya shampiyona sezo ya 2016 turabyuka ayitoza neza. Kuri ubu n'umutoza noneho biri kuvuga ko noneho biri kurangira amasezerano agiye kuyashyira ku ikarabu mu mapuro niko navuga yashyize mu ikipe ya Rayon Sport. Noneho niki twakwitega wavuga ko abakunzi ba Rayon Sport bagiye kongera kubona muri mutoza Masudi Juma? Ngira ngo ni imyaka 4 yarishize mutoza Masudi Juma atandukanye na Rayon Sport. Yatangaje ko igitumye atandukana na equipe kiri ku mutima we. Aravuga ati igitumye ngiye ninjye nkizi ariko singitangaje. Hanyuma rero turebye umutoza Masudi Juma numwe mu batoza bagize ibihe byiza muri Rayon Sport cyane cyane kuko yatwaranye nayo shampiyona, atwarana nayo igikombe cy'amahoro. Hanyuma Masudi Juma turebye yagiye anyura wenda uretse ibihe bitamubaniye neza muri Kigali, muri Bugesera, aho hose na hantu yagiye anyura kandi akitwara neza, wenda ibindi bikaza kuba nyuma. Hanyuma Rayon Sport nkuko nazo mbivuga mu mikino yatambutse, niba ishaka kuba equipe nziza, niba ishaka kuba equipe nzima, igomba kugeramo abeza nyine. Rero niba yatangiye kuganira n'umutoza Masudi Juma ni byiza, ariko kuganira n'umutoza cyangwa se kuzana umutoza ni kimwe, ariko se umuzaniye kuki, umuzaniye kuri bandi? Icyo ngicyo nicyo kintu abantu bagomba kureba. Umutoza ni mwiza yego, ariko se abakinnyi aje gutoza nabaye. Kuzana umutoza nibyo, ariko noneho umuntu aje hasanga, umuntu aje kubakiraho equipe, kuko turabibona nyuma yuko Gibo Kasagiye, Giba Kira nuko abakinnyi bamwe baragiye, abandi Rayon Sport ifata umwanzuro ko bagomba gutandukana. Ese Masud bazanye aje gutoza abandi, ahasanze bande niki? Aje gufasha muri equipe ya Rayon Sport. Birumvikana nicyo abakunzi ba Rayon Sport bari kwibaza, tese uyu mutoza noneho ni ikihe kindi noneho atuzaniye kuri ubu? Urabizi yari yabasezeye byari mu mwaka wa 2017 nimba nibuka neza, nibwo yasezeye muri ikipe ya Rayon Sport avuga ko bitewe nuko nyine abona situation imeze adashobora gukomeza n'ikipe ya Rayon Sport. Noneho ahubwo ikintu abantu bari kwibaza, tese uyu mutoza nibyo Rayon bikomojeho nimba noneho aje mu ikipe ya Rayon Sport. Kandi Rayon Sport urabizi ko kuri ubu abakinnyi twavuga iyi kipe iri kugenderaho abenshi basa nk'abari kugenda barafindura. Uribuka ko tayari yamaze kwinjira mu ikipe ya APR FC, uribuka ko umusore bita Rugwiro Hervé yamaze kwerekeza mu ikipe ya AS Kigali, bose bamaze kugenda. Uyu mutoza Masudi Juma araza ahasanze iki? Nicyo kintu abantu bari kwibaza, kuko hari amakuru yatangiye kuvugwa yuko uwo bita Baba Mzazi Haruna Niyonzima amakuru nyine byatangiye kuvugwa yuko nyuma yaho ikipe ya Yanga, urabize ejo muri no mukino yasaga nk'ari ari gukina nk'ari wo wanyuma, uko n'umukino wo gusezerwa mu ikipe ya Yanga wamaze gutegurwa. Haruna Niyonzima arava mu ikipe ya Yanga, ibikapu abizinga yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi aba ariyo shwa nziza ku mutoza Masudi Juma. Ngira ngo Masudi Juma nyuma gatandukanye n'ikipe ya Rayon Sport yerekeje mu ikipe ya Simba. Icyo gihe Haruna Niyonzima niho yarari. No umuntu babanyemo muri ekipe gakeya, Masudi bisa nkaho byanze avamo aragenda. Hanyuma iyo shuwa yaba nziza mu gihe umukinnyi Haruna Niyonzima aje kugira ati, Haruna Niyonzima aramutse aje, kuko hari ahantu tujya tubona mu makipe ya Afrika umukinnyi aba ari mukuru agafasha mu kibuga, ariko no muri vestiaire ameze nk'umutoza. Aramutse aje kuri iyo shuwa yo kuvuga ngo aje kuba nk'umukinnyi, afashe muri vestiaire, afashe muri coaching staff, dore ko twanabonye ko afite amwe mu certificate amwemerera gutoza mbanza ya CAF varise amaze kubona ijyanye n'imitoreze. Niba cyaje gukora icyo ngicyo kizafasha nta kibazo Haruna, bitewe na experience ya football afite, bitewe n'umubano yari afitanye na coach Masudi Juma, ntacyo yafasha bigakunda. Ariko niba ari umuntu uje kugira ati, uje kuba yashingirwaho imikinire y'ikipe ya Rayon Sport yabiri kumbeshya kuko imyaka afite turayizi, igihe amaze turakizi. Yego football habaho kuramuka, cyangwa se iyi football ya Afrika hari ukuntu umuntu yayitwara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko ntumbwire ngo ushaka kubaka Rayon Sport ukomeye y'abareyo, ushaka kubaka Rayon Sport imeze neza, umbwire ko ushaka kwibakira kuri Haruna Niyonzima bari gusezerera mu ekipe ya Yanga ku munsi w'ejo nibwo bazamusezerera. Ariko umbwire ngo uwo muntu niwe waba witezeho amakiriro no kuzamura ekipe ya Rayon Sport. Twabonye ino sezo ya 2020-2021 yagenze nabi. Birumvikana rwose nuko byifashe mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa icyo twabwira nago ari Haruna Niyonzima nyine kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport, kuko
n'umudefanseri mu ikipe ya AS Kigali ngira benshi baramuzi bita Bayisenge Emery, ni umudefanseri w'ikipe y'igihugu Amavubi, turamuzi kuva mu makipe y'abato, yabaye muri deri mwiza, nawe ari kuvugwa ko nagihindutse nawe ashobora kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport mu gihe umutoza Masudi Juma ari buze kuba yamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport nk'umutoza mukuru w'ikipe. Ariko ni ibintu bikivugwa nta kiremezwa, gusa na abakinnyi navuga babiri bavuzwe mbere, ariko Leonce ikipe ya Rayon Sport twavuga ko igifite gap y'abakinnyi benshi kuko tumaze kuvuga umubare w'abakinnyi ikipe imaze gusohora. Rero birumvikana yaba Emery Bayisenge uri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, yaba ndetse na Haruna Niyonzima nawe urumva nawe yaza mu ikipe ya Rayon Sport, nibyo ashobora kugira icyo yifasha mu gihe na experience, ariko nawe navuga ko yakigiramo byinshi muri kariyeri y'ubutoza. Ubwo Haruna yamaze no gutangaza ko usibye benda ko afite n'ibindi bitandukanye, urabizi n'umukinnyi wa film, akina film ara muri Tanzania baramuzi mu masira agiye atandukanye, ariko yamaze kwinjira muri kariyeri y'ubutoza nk'uko wari umaze kubikomozaho. Urumva mu ikipe ya Rayon Sport nk'ikipe yakiniye, ikipe yagizemo ibihe byiza, nawe ashobora kuza agatanga umusada we, byanakanga agafasha no kuri touchline. Ngira ngo tugarutse kuri wenda Bayisenge Emery, Bayisenge Emery akeneye umwanya wo gukina kuko kuva yava hanze akagaruka mu gihugu ni gake Emery yakinnye. Bivugwa ko Emery atumvikanye n'umutoza Eric Nshimiyimana, bigatuma Emery yicazwa ntabone umwanya wo gukina. Nguwo Emery bamuhamagaye kuri bench, ariko mu Mavubi yakinnye. Coach wamubaza ese coach ko umuntu muri national akina neza bite muri club hawe kingakine, akubwira ati national bagira uko batoza, nanjye nkagira uko ntoza nk'umutoza. Bivuze iki rero ibyo ngibyo? Bivuze ko Emery akeneye kujya ahantu akina abantu bakamubona, kandi ahantu agomba gukina nta handi ni muri equipe ya Rayon Sport, ahantu bamuha amahirwe, ahantu abona yandiranse nk'iyo yahoranye, ahantu abona public imwishimiye nk'iyo yahoranye. Ni wa Emery utera kufura, ni wa Emery wiyangaja muri duel bikarangira yitsinze agatwara baro, ni wa Emery ugomba kuba ari aho ngaho akumva ko muri defense niwe muntu bagendeyeho, akumva ko igihe n'igihe agomba kuba yagaruka muri equipe. Niyo mpamvu rero Emery Bayisenge aramutse yumvikanye na Rayon Sport zaba ari inyungu ku mpande zombi. Ku ruhande rwa Rayon Sport yarizanye mu defenseur mwiza, ariko nanone ku ruhande rwa Bayisenge Emery, Bayisenge Emery nawe yabonye umwanya wo kugira gute wo gusubira mu kibuga agakina, kuko twamaze kubona ko Rayon Sport defense yabo Rugwiro Olivier yaragiye, Clement nawe amakipe aramugera amajanja, ni ukuvuga ko Emery aje yabona umwanya wo gukina, ariko nanone Rayon Sport ikabiguza mu defenseur mwiza. Birumvikana nuko mu ikipe ya Rayon Sport byifashe, gusa icyo twabwiye nuko inkuru yari yose rwose izamuka murabimenyereye hano mu kiganiro MTN Sun Sport, byaba kuri radio Izuba ndetse na televiziyo Izuba, byose rwose tuba tubibagizaho uko byakabaye nuko mu ikipe ya Rayon Sport byifashe. Ahubwo none twagize mu ikipe ya AS Kigali, Leonce mu ikipe ya AS Kigali naho navuga ko hari amakuru meza. Nyuma yaho abazamu batandukanye barimo ba Bate Shamir, urabazi, havuzwe umuzamu bita Shaolin ufatira ikipe ya Sunrise, ariko noneho ibiganiro bigeze kure n'umuzamu Ntwari Fiacre kuva mu ikipe ya Marine. Ngira ngo Ntwari Fiacre ni umwe mu bazamu igihugu gifite, abazamu beza bakiri bato. Ntwari Fiacre yazamukiye mu bato ba APRFC na ndetse cya Kimenyi Yves nawe yari ahari. Ntwari Fiacre yari ahari, ndibuka ko ari igihe abazamu ba APRFC bose babiri. Wabonye ko Ntwari Fiacre yari afite clean sheet kuri match 3 za mbere zibanza. Ntwari Fiacre yari amaze gukora amasave agera mu 10, yaba za match 3 zakinwe, match champion igahita ihagarika. Ni ukuvuga ngo rero Ntwari Fiacre ni umwe mu bazamu beza bahari. AS Kigali niramuka ikoze iyo deal ikaba nziza bakegukana Ntwari Fiacre, biraza kuba ari kimwe mu biza gutuma Ntwari Fiacre aza kugira umwanya nanone wo kwigaragaza muri equipe y'igihugu, kuko twarabonye cyo bundi mutoza Amashami Vincent yari yamugiriye ikizere amuhamagara bishingiye ku kubi champion yakinwe bitewe na COVID-19 yakinwe mu matsinda. Ntwari Fiacre ubona ko umwe mu bantu batumye byibuza Marine ijya muri amakipe 8 ahatanira igikombe, nubwo yadatashije kugeraho, ariko Marine ahantu yari naho yasoreje nicyo bifuzaga, ariko cyane cyane ubona ko babifashijwemo n'umuzamu wabo Ntwari Fiacre. Birumvikana nuko bimeze yaba Ntwari Fiacre, ariko urabyibuka ko abantu bagifite n'umuzamu Bakame nawe nubwo nawe biri kuvuga ko ashobora gusezerwa muri ikipe ya AS Kigali bitewe nuko hari ibyo batari kwemeranya, bitewe birumvikana urabizi hano umupira y'agafaranga utari kugatanga neza, nyine ikipe hari igihe igusezerera nuko byifashe.
kugira ngo tuvere nk'umupira w'amaguru hano mu Rwanda nibyo n'abakunzi n'abaduteze amatwi kuri Radio Izuba cyangwa bari kutureba kuri Izuba TV baraza no kuduha ibitekerezo byabo kuri 0788 24 1090 0788 24 1090 kugira nabo tuze kuganira. Ariko Babuwa Samson ngira ngo urabyibuka ko mu minsi ishize yarari gushaka ibyangombwa byo bimwemera gukina nk'umunyarwanda. Kuri ubu ngo ibyangombwa byabuze ari nabyo urabizi APR ikinisha abanyarwanda twese tumaze kubimenyera. Hari amakuru yamujyanaga mu ikipe ya APR nyuma yaho yababonye ibyangombwa bimwemera gukina nk'umunyarwanda kuko uramuzi ko uriya musore kuva hari Gatare yashakanye n'umunyarwanda. Nicyo kintu yashingiraga avuga ati reka nje muri immigration cyangwa abo bashinzwe gutanga ubwene gihugu nange icyifuzo cyanjye nanjye ko nshaka ubwene gihugu cyangwa nationality, ariko nago birakunda neza. Niyo mpamvu ikipe ngo niko biri kuvugwa nago biraba confirmed ikipe ya APR yaba yabivuyemo none uyu musore nawe akaba yakurikiza mu ikipe ya Rayon Sport, ariko nyuma yaho n'ubundi wa mutoza yabaziye twavugaga kare. Ni ukuvuga ngo uwitwa Babuwa Samson numwe mu bataka ntashidikanywaho byagaragaye ubwo yabaga top scorer wa shampiyona yose, birangira ikipe ya Kiyovu Sport imuhaye recruitment iramuzana. Babuwa Samson wenda muri Kiyovu ntibyamuhiriye bitewe n'abantu yasanzemo, hariho n'igihe wenda ushobora kujya muri equipe ntibikunde bitewe n'inyungu z'abakinnyi mu kinana cyangwa se nuko abakinnyi bashaka kuko icyambere bara football nemera ko kugira ngo ukine ubu umukinnyi mwiza cyangwa se no guprepare igitego mu kibuga bisaba ko hagati yawe na bagenzi bawe hagomba kuba harimo umwuka mwiza wo kugaragaza ko ese kanaka turumvikana dukinana dute bimeze bite. Icyo kintu nicyo ubona ko cyabuze wenda muri equipe ya Kiyovu Sport yo kutiyumvamo ko wenda Babuwa yabaheka cyangwa se kubona ko umuntu yagira ate yagira icyo afasha equipe ikagenda neza. Hanyuma rero kuba Babuwa Samson APRFC ni ibintu byavuzwe cyane na ndetse banabiha amahirwe bavuga ko uyu muntu ashobora kuba niba yaragize ate akaba yarashakanye n'umunyarwandakazi, bishobora kuba ari bimwe mu bintu byamwongerera amahirwe yo gutuma uyu musore Babuwa Samson aba yaba umunyarwanda, bikamuha amahirwe 100% yo kwerekeza muri equipe ya APRFC. Ariko ikiri kuvuga ubu ngubu nuko ibyo byangombwa bituma Babuwa Samson aba umunyarwanda bitaraboneka, bigatuma equipe ya APRFC bizwi ko ikoresha abakinnyi b'abanyarwanda 100%, biri gutuma urwo rugendo igenda isa nk'irugabanya hagati ya Babuwa ndetse na equipe ya APRFC. Ariko bikavugwa ko Babuwa ashobora kubashyize hasi baro agatangira kuvugana na equipe ya Rayon Sport uburyo ki Babuwa yaba umukinnyi w'igihe kirekire. Aha ngaha nta gushidikanya Babuwa naramuka yerekeje muri equipe ya Murera, ikipe yambara ubururu n'umweru, bitewe n'uburyo ki equipe tuyizi ya Rayon Sport n'abafana bayo n'iki byose, agatanga ibitego nkuko yabitangaga muri Sunrise, Babuwa iraza kuba nayo ari deal nziza equipe ya Rayon Sport ikoze kandi ntago yahomba. Nuko rwose byifashe kuri uyu musore bita Babuwa Samson ukomeje kugaragaza inyota yo gukina ameze nk'umunyarwanda, kuko n'ubundi mu mategeko bimwemerera, kuko buriya amategeko avuga ko iyo ufite umugore ufite ubwene gihugu bw'icyo gihugu nawe ako kanya uba wemerewe kuba cyangwa gusaba ubwene gihugu ugakina nk'umunyarwanda cyangwa ukemererwa ubwene gihugu, kuko tubona abantu benshi batandukanye biterwa n'igihe imyaka umaze mu gihugu, discipline wagaragaje. Ibi byose ni ibintu bikwemerera kubona ubwene gihugu. Ku murongo wa telefone hari umuntu uhari twamwakira mbere yuko twerekeza mu mikino ya Afro Basket na ikipe ititwaye neza igihugu, niko navuga. Alo? Izuba, alo? Mwiriwe. Mwiriwe neza? Leta demokarasi muraho neza. Kuri telefone ntabwo bidukundiye neza, ariko isaha umuntu ari buze bose turabakira kugira ngo bize kugenda neza. Izuba, alo? Alo. Ego turakumva? Mwiriwe neza Eric Demokarasi. Ego wiriwe neza? Nsohoreza na mushuti wacu. Leonce arakumva ameze neza cyane. Leonce Nyirimana. Okay. Komera cyane. Natwe turabakurikiranye.
ni ukuri reka tubanze tubashimire twivuye inyuma ko iki kiganiro mwabashije ndetse muri iyi minsi muri kubasha kugicisha haba kuri televiziyo ndetse no kuri ariko rero n'ibisanzwe ngewe mfana APR ariko reka nange igitekerezo ku ikipe ya APR buriya bijya kumbwira ngo babuwa ngo yagize ate ngo barimo ngo barashaka ngo kuba bamuha ubwenegihugu ngewe biriya bintu ntabwo mbyumva APR nijya hariya niba yumva yemeje abanyamahanga niba ari nka batatu izana ibikuramwotso bikomeye ibyo kumbwira ngo turacano ngo runaka tumuhe ubwenegihugu ngewe biriya ntabwo nabikozwa rwose. Akandi gatoya kuri mukeba wihutisha yego ese ndibaza turabibona neza uyu mutoza uyu nguyu ugiye biri kuvugwa ugiye kuzamo Masudi Juma ejo bundi yagiye asezeye ariko se cy'igitutu cy'abafana ba Rayon Sports nta muntu utakizi ese yaba ari Yeshua nziza yaba yisemo kuza muri Rayon Sports sawa turi kumwe nibere hano igasanda bavande. Turagushimiye cyane. Yakoze cyane Ngoma y'ubu. Urumva ko Ngoma y'ubu n'abandi benshi badutegeye baduteze amatwi ari benshi cyangwa bari kudukurikirana ku Izuba TV birumvikana undi muntu umwe Izuba alo tumeze neza twe tumeze neza nta kibazo igitekerezo cyawe twihute umuvandimwe yagiye ariko habonetse undi muntu umwe ku murongo wa telefone twamwakira ubundi tukageza muri Afro Basket. Halo Latizuba. Halo Izuba TV halo. Urumva ko abantu benshi barabyiganira ku murongo ariko turaza kongera kubashakira umwanya mu masaha mu minota iri imbere turibana ku musozo twaza kubashakira uburyo ki twavugana nabo rero ahubwo halo Izuba halo. Biragaragara ko abantu benshi barabyiganira ku murongo ariko nidusoza tugana ku musozo turaza kuba umwanya nk'abantu babiri nabo tuvugane. Rero nandi kubatireka no tweshyize mu mikino ya Afro Basket ku mugoroba washize ari muri stade nziza rwose twubakiwe n'umukuru w'igihugu. Stade nziza rwose ubona ko ibereye Afrika n'isi muri rusange ndetse ubona ko abantu benshi rwose bari gushimira ubwiza bw'ira stade ibirori biberamo. Wabonye n'imikino ejo bundi herutse kubera amakreba agiye atandukanye ko ari stade nziza cyane ariko navuga ko nimugoroba abakobwa cyangwa se abari b'ikipe y'igihugu y'abangavu batashimishije abanyarwanda bari kuri la stade ndetse harimo n'umukuru w'igihugu batsindwa n'ikipe y'igihugu ya Misiri. Ngira ngo ni umukino utari woroshye na gato. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaje kuba ihabwa isomo muri basket itsindwa na ekipe ya Misiri. Birumvikana nibyo yaje kuba itsindwa imbere rwose ya Minisitiri wa Siporo Aurore Muhoza harimo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urumva ariko iyi kipe niyo yari yatangiye agace ka mbere imeze neza kuko agace ka mbere gatangira ikipe babonaga ko yari yowe n'amanota 39 ku manota 29 ya Misiri ariko uduce twakurikiye zirabwa ati nyine ikipe ibikurusha ubukuru byarangiye uduce twose dukurikiye ikipe ya Misiri dutsinze irangiza uyu mukino itsinze amanota 71 ku manota 59 y'u Rwanda. U Rwanda rukaba rwakinaga umukino rukaba ruzakina umukino wa nyuma muri iri tsinda rya gatatu ku itariki ya 14 birumvikana ni ku munsi n'uyu munsi aho bazabakina n'ikipe ya Sudani y'Amajyepfo ariko ngaha turizera ko noneho tuzatsinda aha ho sinzi Sudani y'Amajyepfo ntago wenda muri basket ari ikipe izwi cyane ntago ari igihugu kizwi cyane ariko
ni kwa kundi nyine n'ubundi u Rwanda rugomba kugira gute kwishyiramo ya spirit yo gukotana ya spirit yo gukotana. Ariko ikibazo ni kimwe nk'uko ubona ahangaha karita ya mbere bayitangiye bari hejuru ya Misiri, birangira uwo mwuka ugabanyutse ujya hasi, hanyuma birangira Misiri ibagarukanye. Ni imikino rero y'akarere ka gatatu ya zone 5, ni qualifiers bari gushaka ikitwa FIBA Women's Afro Basket 2021. Aha rero bakaba bari gushakisha itike, ariko ubona ko u Rwanda match ya nijoro baraye bayitsinzwe, ariko uyu munsi turaza kureba ese hagati y'u Rwanda na Sudani y'Epfo biraza kuba bigenze bite. Ibyo dutegereje rwose kuza kureba uko biza kurangira, ariko nyine ni ibintu bitashimisha abanyarwanda benshi, kuko urabizi mo turashaka qualification yo gukina imikino ya Afrika, kandi urabizi ko izi qualification zikinirwa mu mazone. Iyi zone 5 rero birimo Kenya, irimo Rwanda, irimo Sudani y'Epfo, irimo za Tanzania ngo zitabashe kuza, ariko ibiri hafi East Africa yose. Rero urumva nk'ikipe ya Misiri yo yamaze iyo kipe yitabiriye zone 5, kuko urabizi Misiri bundi biri muri ya zone navuga iragishe cy'Abarabu, ariko yemeye kujya ishakira qualification muri zone. Ubona ko amakipe yo Misiri akunda kuza akagorana cyane hano muri amakipe twavuga ya Afrika y'Abarabu y'abirabura. Urumva rero icyo twakisabira nyine nuko bareba uburyo umukino wa Sudani bawutegura, ariko n'ubundi iri tsinda biragoye ko Misiri cyariyoboye. Biracagoranye cyane ko u Rwanda rwabona tike. Turaza kubireba neza hagati ya match y'u Rwanda na Sudani y'Epfo, ese ikiza kuvamo, ikibuze kuvamo, ikibuze gutanga imibare hagati ya ekipe ya basketball y'abagore hano mu Rwanda imyaka 14. Birumvikana nuko byifashe, nuko hano mu Rwanda twari duhagaze ahubwo, ariko namwe rwose mukatwaje tubahe nanone turongera tubahe umurongo mwagire mutuvugishe, kuko hano kuri radio Izuba ndetse na televiziyo Izuba ibitekerezo byanyu biba ari ingenzi. Rero twashyize ku mugabane w'Uburayi mu ijoro ryashize cyangwa ijoro ryakeye habaga imikino ya gishuti. Navuga ko ikipe ya Arsenal itatangiye neza muri iyo mikino ya gishuti, turabizi ero irarangiye, uwo amakipe atangiye kwipima, niko navuga. Amakipe abatangiye kwipima cyane cyane bareba abantu baba bongeyemo, barebe ese umuntu tuzanye aje kudufasha iki, cyangwa se bizagenda bite nitumwubakiraho. Ni nabwo umuntu abatangira kuvuga ati uyu nanamuhindura nkamuyikoresha ahangaha kugira ngo isaha n'isaha abe yabyara umusaruro. Nizabe yabikosoye muri match ya sezo igiye kuza ejo bundi muri uko kwezi gutaha. Nicyo cyaba ari ikibazo ekipe Arsenal idakosoye ibyo byose bihari, ariko niramike bikosoye nabiri kwifuza ikabazana iyo precision ko batsinzwe match ya mbere ya friendly game, nta kintu kirimo gihambaye. Ikibi nuko byazagaragara no muri champion nako ekipe nta kintu yakoze. Birumvikana nuko bimaze, ikipe yatsindaga ikipe ya Arsenal akaba ari ikipe bita Hibernian, ikipe muri Scotland, akaba ari uko byari byifashije mu mukino wa gishuti. Nta gikuba cyacitse ku bakunzi ba Arsenal, ariko rewose abantu bagaruka kuri ikipe ya Arsenal bavuga ko imyaka iba yagatike, navuga ko imaze kuba myinshi. Ngira ngo umuntu wavutse imaze kuba myinshi 2004, urabizi abafana ba Arsenal yo muri kugana n'umunsi baravuga ngo ngani beaten. Rero kibazi ya ni beaten ya 2004 batsanga abakunzi ba Liverpool bavuga ngo 9-3, ariko ubu ngubu bamaze kuva muri icyo gihe, rero bamaze kubona champion baye bategereje nyuma y'imyaka hafi 20 n'ingahe. Arsenal nayo kabiri iri muri urwo rugendo ihora ivuga ngo nani beaten, ariko ugasanga imyaka iragiye ibaye iruhuri, niko navuga. Ikipe ya Arsenal dabakunze ibyishimo, kandi ikipe ya Arsenal turabizi rero tuvugisha kuri mwisi niyo kipe navuga ifanwa n'abantu ingeri zose. Nibyo ekipe ya Arsenal umwana wavutse mu mwaka wa 2004 wafite imyaka 17. Uwo muntu ni mukuru cyane. Iyo myaka afite ni nayo ekipe ya Arsenal imaze itazi uko igikombe gisa. Bamwe mu baregenderi bari icyo gihe ekipe itwara igikombe batangiye kuba batoza. Ni Vieira wamaze kujya muri kariyeri yo gutoza, ni Thierry yari twabonaga kuri ejo bundi muri Euro yungirije umutoza w'Ububirigi. Ni bae twagiye tubona basesengura imipira. Kuva icyo gihe Arsenal ntirongera kubona ese igikombe gisa gite. Arsenal ntizi ngo bimeze bite. Arsenal nyine iyo ganire n'umuntu arakubwira ati unbeaten. Iyo unbeaten umuntu akubwira ati ayo mateka nta nubwo dushaka no kuyumva, hari ibyo dushaka kubona, kuko ntiwambwira ngo unbeaten hanyuma nyuma yaho garuka utsinzwe nabi, hanyuma na ya mikino igerehe. Duherwa kubona Arsenal nyine y'icyo gihe ni nabwo anakinaga finale ya Champions League. Kugeza ubu irajya muri Champions League gusezera igasezererwa nabi. Niyo yatsinzwe byinshi,
niyo yavuyemo nabi, niyo abakunzi bayo bababaye. Uretse ko nyine bitewe na philosophy yimitse mu bantu ya wa mupira mwiza yo gukinisha abana bato, yo kugarura ibyishimo kuri stade, imeze nkaho yafasha abafana ibakubitira mu gatebo irabemeza. Nyine nta kundi kuntu bo bamaze kwekera bavuga ati equipe ni yacu tuzayigwa inyuma. Cyo koza abo mutima wananiwe kwihangana barimutse bagiye kuri za City, bagiye kwifanira izindi. Ariko abafana banyaho ba Arsenal ni imwe mu makipe hano muri iyi si, hano mu Rwanda ho noneho n'urundi rwego, ifite abafana b'ingeri nyinshi batandukanye kandi banakomeye nabyongereho. Ni hamwe tujya tubona Arsenal itsindwa, ngira muri Kenya barabibonye isezerwa mu Champions League umuntu yari yahuye, muri Uganda bari yahuye bitewe na Arsenal. Ibyo rero ngira ngo ni bimwe mu byo yagakwiye kubikosora na staff yabo bireba, ukareba ibyo ari byo tukabari, kuko ubundi bajyaga bitwaza bati turenda turakoresha abakinnyi ba make, twarabibonye bajyaga bavuga ngigura imifungo ikabungukamo. Rero yavuye aho yitwaga kikodesha ikibuga iva Highbury iza Free Emirates, stade yayo ndumva nta difference bari bafite, ko bafite team home birahagije, bagakwiye no kongeraho noneho abakinnyi bagomba gutuma Arsenal igira bwabo kaka n'ubushongore, equipe sikayitinya sikaba zizi ko Arsenal yaje. Apana byo kuvuga ngo Arsenal imbere ya Leeds mu kanya nta kintu turi bwitegeho, kuko muri no minsi umuntu yajyaga babandi ba bettinga ajya ku bettinga agahita kubwira ati niba Arsenal byihorere ugatanyure, ugasanga ari muri babandi bahamagara mu rugo ati y'amazi ati muyakure, ati y'amazi ati muyogesha, ati muyaho umwana yakaraga. Ngaho ko muri Arsenal ko byifashe, gusa iyi kipe ya Arsenal ni ikipe y'amateka, abantu barayizi, ni ikipe yakomeye kubw'umusaza bita Arsene Wenger. Hari ikiganiro mperutse kubona cy'uyu mutoza baramubazaga, urabizi ku ikipe ya Manchester United umutoza Ferguson buri mukino wose aba ari kuri stade Old Trafford. Ariko noneho umunyamakuru yabajije Wenger aramubaza ati se Arsene Wenger kuki wowe tukubona ku kibuga Free Emirates? Urabizi Arsene Wenger yibereye muri FIFA, afitemo role ya development y'abana cyangwa muri bw'iterambere guteza imbere umupira, ariko ahereye mu bato niyo role afitemo. Noneho yarabasubije arabwira ati mu by'ukuri nibyo mumbaje ikibazo cyiza, ariko ikipe ya Arsenal ni ikipe imoza ku mutima, ariko narekeye bari abasore kugira ngo nabakire icyo gitutu. Urumva yabonye bari abasore ba Arteta aravuga ati abasore n'abatoje, ariko mu gihe babambona muri stade baba bari ku gitutu. Ati rero nicyo kintu gituma ngewe najya kuri stade Free Emirates kugira ngo naza gutuma banagira n'icyo gitutu, wenda ngo bagiye ngo ari kuri pressure. Nicyo kintu gituma nagaza kuri stade Free Emirates, ariko muri rusange imikino ya Arsenal ndayireba. Urumva rero abafana ba Arsenal bamwirukaniye bavuga ati Wenger turakurambiye muze urashaje, ariko nibajyaga babura amakipe ane ya mbere bahuragamo icyo gihe, ariko bavuga ati twe turashaka igikombe ntabwo ari Big Four. Ariko noneho Arsenal igeze ubu ngubu n'ane ya mbere noneho yarayabuze, ubu yibereye n'irushanwa rishya fishizeho rino rya UEFA Conference League, naryo nizarikina kugira ngo urebe naho ikipe ya Arsenal igeze. Ubwo abakunzi ba Arsenal nyine nakuri no kwihangana, ariko nagahora gahanze wabona imyaka ije ikipe yongeye ikaba nziza. Wabikomojeho muri transfers ziri kuvugwamo, iya mbere niyo musore Ben White, sinzi icyo nimba ari cyazaza gufasha mu ikipe ya Arsenal. Ya Ben White azaza gufasha kuko era ko witwa Hector Bellerin wa Espagne ashobora gusohoka muri ikipe agenda. Ubwo rero yabisikana na Ben White umufaransa akaza kuba yaba umusimbura wa Hector Bellerin ku ruhande rw'iburyo. Tukiri muri makuru ya transfer kuvuga ku mugabane wa Reko, na makuru menshi nyuma yaho irangiriye. Liverpool urabizi umusore Wijnaldum yaragiye, Wiji yamaze kugenda, barifuza umusore Yuri Tielemans ngaze gufasha. Ari cyo uyu musore yafasha akibagiza abakozi ba Liverpool Wijnaldum. Yuri Tielemans n'umukinnyi mwiza wa hagati, twarabibonye muri championnat ndetse n'ejo bundi muri Euro, n'umukinnyi witwaye neza. Yuri Tielemans biramutse atari ibyanga yaba ari shwa nziza, yaba ari umusimbura mwiza wa Wijnaldum. Birumvikana mu ikipe ya Manchester United yo biri kuvugwamo nuko umusore ukina inyuma mu ikipe ya Real Madrid bamwita Rafael Varane, nawe mu ikipe ya Manchester ngo mu minsi mike bishobora kurangira. Varane urumva Real Madrid bari kwisabura nyuma yo kapiteni na boss agiye mu ikipe ya Paris Saint-Germain, na Varane ashobora kwishyiza mu ikipe ya Manchester United. Ahubwo abantu bari kwibaza ati Real Madrid no irasigana abandi. Umutima wa defense
urabizi no barabarideri ariko kuri ubu bose bashobora gusohokeramo rimwe ariko ni ibintu bikiri kuba biraba confirmed no gutegereza kuko azira transfer igihe baba no gushyushya ari Romas kugira ngo umusore yongererwe amasezerano ibyo twarabivuze rero mu Rwanda hari abantu bashyushya bagashyushya ugasanga umukinnyi yongeye amasezerano ari biturutse kuri zino nkuru zazizamuka ngira ngo hazaho pressure y'itangazamakuru ari cyane cyane i Burayi na hano mu Rwanda birahaba umuntu anyura inyuma akaba yakwisha itangazamakuru bakaza ahangaho bakaririmba umukinnyi aragiye habaye ibi bagatangira kugira ngo wenda asinye amasezerano i Burayi rero naho birahaba cyane cyane muri equipe ya Real Madrid baravuze bati ngo Ramos agiye cyane Perez baramuzi we iyo agiye kugusezerera ntabwo yita ngo wabaye kapiteni muratandukana gusa nyuma ntabwo yakuburira icyaza kuguha nk'umuntu mwabanye ashobora kugarura wenda ukaza muri staff kawajya mu bana twarabibonye Zidane baramugaruye bamujyana muri academy mu bana arazamuka banamwana equipe nkuru Raphael Varane nawe bigaragara ko wenda ashobora kuba twarabonye parcours ye na performance muri equipe y'igihugu y'Abafaransa cyo bundi ariko mwe na Preston equipe mbe twabonye ibintu bakinaga ibyari byo Raphael Varane nawe ubona ko akenshi na kenshi Perez yigeze guca amarenga agaragaza ko uyu Raphael Varane ashobora kutazakomezanya na equipe ya Real Madrid nyuma kugaragaza rero ko Raphael Varane atashobora gukomezanya n'iyi equipe ya Manchester yamaze kubivuga iti Raphael ngwino hano muri defense ukinane na Maguire na Victor Nelson Lindelof ubwo muzashakamo umwe mugomba kujya mubanzanyamo cyangwa se nuza bikakunanira usarya gatebe nk'abandi ntabwo ari wenyine waba uduhombeye twabyawe ibyo ngibyo birumvikana ko ku mugabane w'i Burayi transfers ziri kuvugwa amasaha ari nyinshi ariko nibyo binkajya ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zaba za Radio Izuba official kuri Facebook ndetse kuri Twitter biba bihari tuba tugenda tuba update birumvikana yaba ku makuru yandi muri rusange ndetse n'amakuru y'imikino bari kugenda caho ubwo tunabararikira kujya musura imbuga za Radio Izuba ndetse na televiziyo Izuba kugira ngo mukomeze mukurikirane amakuru agiye atandukanye rero reka twashyize mu mikino ya Tour de France aka kanya bari kuri etape ya 17 ku munsi w'ejo habaga ikipe etape ya 16 ariya mu gihugu cy'Ubufaransa ariko uwakandi turi kuvugana bari muri etape ya 17 bari kubira ku mateleviziyo bari kubibona na ambasade bari kugaragaza kwihuta cyane inavuga ko ikipe bita Nios Team Ineos Team Ineos niyo ikomeje kuyobora ngira ngo etape ku munsi w'ejo yavaga ahitwa Pas de la Case inyura ahitwa Saint kanyura muri Gaudense uburyo ki yarangiye rero ku munsi w'ejo iyo etape uwitwa Patrick Conrad niwe wegukanye etape yo ku munsi w'ejo akoresheje amasaha 4 n'umunota 1 n'amasegonda 59 yakurikiwe n'uwitwa Sonny Colbert we akinira uyu nguyu Patrick Conrad akinira yitwa Bola Haskell hanyuma Sonny Colbert akinira Bahrain Victorious yakoresheje amasaha 4 n'iminota 2 n'amasegonda 41 Michael Matthew ukinira Team Bike Exchange yabaye uwa gatatu akoresheje amasaha 4 n'iminota 2 amasegonda 41 n'uwitwa Pierre-Luc Perichon akinishira Cofidis niyo kipe akinira hanyuma nawe yakoresheje amasaha 4 iminota 2 amasegonda 41 ariko n'amatserise 42 urumva ko ni igihe gito cyane yasiganye na Michael Matthews ngira ngo rero uyu munsi bari gukina iyi etape yo ku munsi wa 17 icyo tugitegura iki kiganiro twinjiyemo n'ubundi bakirimo bakina ariko ku kilometero cy'145 bari bahagurutse ahitwa Mure bagana Saint-Ray banyura Sol aho bita Saulan Cour du Porte aho hantu hose niho bari baraza gusoreza ahitwa Solan Cour du Porte niho bari baza gusoreza ariko icyo bamenya bagihaguruka Mure bagana Saint-Ray mu kilometero cy'145 uwitwa Steven Krujicic yaje kuba avamo bitewe nuko yaje kuvunika urutoki imvune ntiyamwemerera gukomeza kunyonga igare wemva birumvikana ni Tour de France irushanwa ry'amagare rya mbere ku isi rikurikirwa ariko na Tour du Rwanda yaragaragaye ko rwose iri muri izo nzira ariko biragaragara rwose ko bano basore bari kwihuta cyane izo nizo bitaza breakaway ziri korera muri Abafaransa batatu ubu ngubu tuvugana nibo bamaze kuba
begera iyo break away. Hanyuma cyo wamenya kuri classement general, Tadej Pogacar aracyayoboye, Roberto Urna, Jonas Vingegaard, Richard Carapaz, Ben O'Connell, Wilco Kelderman, Alex Lutsenko na Eric Mas. Nuko nguko bakurikiranye niko bimeze muri Tour de France. Ngira ngo iyi etape tuzayigaruka ku munsi w'ejo tunareba ese hakurikiye iki nibiye by'ingenzi byaranze etape y'umunsi. Etape umuntu umwe ku murongo wa telefone tugane ku musozo, birumvikana tuba twabanye neza kandi namwe muhamuduteza amatwi cyangwa muhamudukurikiye kuri Izuba TV kugira ngo dusoze iki kiganiro. Atuboneye umuntu umwe kuri technique twamwakira, ubundi tukajya tugana ku musozo w'iki kiganiro MTN Sun Sport cyo kuri uyu wa gatatu. Izuba Hello? Yego. Mutubwira amakuru ya Gasogi ku munsi w'ejo tuzabagezaho nayo iri gusinyisha abakinnyi bagiye batandukanye. Sawa. Okay, urakoze cyane. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi MTN Sun Sport.